Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti saan adumngeg iti pamagbaga, agsangit to iti udina. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! May saka ma dito karayan nga aglablaba, Marta. Unkulas, sika, aping adda ka dito karayan. Umayak la agdigos. Agdigos, kat addamat gripo yo. Kayat ko dito karayan taglanguyak. Sa bagay ang. Agore ka. Nagadumot na talalabaan. Apay, di nakatulungan di asawam. Nakitak itay di istor ni Nana Simang amak inom. Jakla namnamaan at tulungan nak ti asawa kulas. Kasi kami. Ngam, anya nga ron. Kas talatibiyag ako nada. Adda swerte iti asawa, adamot malas. Kat sika, aping nga aging gaita kat awan pa'y asawam. Awan mo't magusto ka iti babalasang nga kaaruba. No kumatabalasang ka pa lang, sikan ti inaram ka. Ungarod no awan kumapay asawa, talaga nga agpaaramakin ka. Ha? Naangaw ka mo't gayam, Marta. Angam, anya nga tango ipay-pay suta. Anya? Ay, unay inti kasta lang am, Joel. Nabarbartag ka manan. Uy! Kastalatibyan ka tatang. Ag-happy tayo. Taindon matay tayo. No more! Ay, awan na talaga ti panunot mo. Mala, agawid ka kit din, ije balayaw. Ay, Di ako makabalan. Asasidag dito balay tayo. Isa, dito ako na nagawid. mala, ingka maturugain, tanabarbartag ka. Agsarita tantaw, inton mausawan ka. Nakaturo ga, hintoy anak mo, Marta. Agyaman nak iti panangaywan nyo iti anak ko. Bayat ti panaglabak ijay karayan, nanang. Ay katanya ngay nga rod, tadi nakapay matulungan ni Joel. Agyaman nak manan, nanang. Agam, nimot kulas tay nagsusuon iti batyam. Imbag pa'y Nicolas ta tinulungan nak, nanang. Ngam ti anak yaw. Awan bibiyang na kanyak. Day talaarak ti paglaingan na. Ay, win nga rod. Ay, mababay kan, Marta. Imanugutak anag din na kami. Nga uray di kampay nagkalaysa. Gaputak ko na nga agurnong para iti kalaysa may. Nga maging gaita. Awan pa'y masnop at trabaho na. Ay, adda trabaho na iday. Ang gaputa ka na yun nga aglangan, kanagat arak asumrag. Iso nga inikat dan na Uwan nga rod, nanang. Kinapudno na. Nagbabawi at talaga anakidin na iti anak yun, nanang. Gaputa awan na pulos pa nagbaliw na. Ay, saan ka mababalaw no kasta ti sao, Marta? Gaputa bakit kita mi at talaga nga awan serbe ni Joel, padre di pamilya. Kat agyaman nakmanan iti panangaywan nyo iti anak ko, nanang. Awan anyaman na balasang ka. Ala, tangay adda ka matan. Agawid ak matan, tain nakagluto. Una nang, agyaman nakmanan. Joel, naimbag ta nakariing kan. Ay nasaya at nausawan kan. Apay ka di manan nanang. Ay kaano aya ngagbalbaliw ka. Kaanaw ngagbalin ka responsable iti pamilyam. Ay, kasta manan ti bagbagayo kanyak. Makauma. Ay, kanayon da ka abagbagaan. Ang di kalatadom Apay, urayam apanawan na ka ti pamilyam. Sakbay ngagbalaw ka. Anya panawan mo. Ni Marta? Panawan na? Na. Oh, imposible. Kano ay ayatan naklaunay da dyan, nanang. Ay, ulit manan nga ibagakan ka, Joel.
Ti saan adumngag iti pamagbaga, agsangit to iti udi na. Nakaduko nga mo yun, Nanang. Ay, Joel, agsapol ka iti panggadam, tapno matulungam ni Marta para iti masapsapol yaw. Nangro na ti gatas di anak yaw. Ay, agsapulak to. Sana Naskin nga ulitin nyo ti ibagbagayo kanya. Makatitilag, Nanang. Sikapay lang din makamo dito ya, Lorna. Mapan kami ka ni Marta ija Isabela. Anya? Marta? Uy, itaray ko. Alam manong, apay mutin nga ramidam ti kasta. Nabayagan nga ay ayatek ni Marta. Nakakaasi iti din na ni Joel. Kaya't nan nga isina. Isa sumurot kanyak. Ngam, manong, Maipaayak ni Marta iti ginawa. Kan ay ayatek. ala, adakin ka dayta manong. Makaamu ka nga raw. Nga na, Rosing. Ikandak ba man iti arak? Ay na, Joel, nabarbartag kan. Magawid ka kitay ka maturog. Nay, mangtad ka, wano uburag to istor mo, Ayan nga ron ti kwartam. Sige rin to ni Marta. Anya? Ala, iyag yun, tiara. Ay, tanusan, uburag to istor mo. Ladingitet, Nanang, tatang. Ngam na po na sin anamin pinsan ti panagayat ko kin ni Joel. Ay na, anak ko. Ipagpagapumla ko man iti anak yo, Ay na, bakit? Bayamon a pumanaw ni Marta. Saan ko kanunungan ti ugalay kan aramid di anak mo? Irresponsable. Awanen panagayat ko kin ni Joel, Nanang, tatang. Sa anak anaragsak iti din, Nanang. Ala, balasang kaw. Saan mi nga ipilit ni Joel kan ka? Gaputaan mo mi maut asakit lati ulo, ti papay na kan ka. Ti apuyo, umay kunto ipasyar kada kayo. Saan ko nga ipaidam kada kayo? Ala nga rod. Pagyamanan, May, no di mo ipaidam kada kami ti apo ko, May. Pasensya kayo, Nanang, tatang. Gaputa isina kong ti anak yaw. Nanang, tatang. Apay nga hingawan mo tanda Marta iji balay may. Adada ditoy? Awan da ditawi. Awan mo't amin abado da. Badok la tinabate. Ay, awanan Pinanawan da kan ti aginam. Pinanawan na ka din ni Marta, Nanang. Wan. Ay, isa na mabalin. Kasanuwak ngayon. Asino nga iti aglabakan agluto para kanyak. Anay ko, tatang. Apay nga agtapis kayo ngay. Simurutan ni Marta kan Nicolas. Simurot ni Marta ka Nicolas. Ay, sana mabalain. Apay ngay. Sana mabalain. Ay, lukaw. Apay kumangay asan amabalain. Apay ngay ngayon, tulok yun. Simurot ni Marta ka Nicolas. Saan may amalapdan ni Marta? Gapo, ta saan nakakanon nga ay ayatan. Anya? Kan pasig kano asakit ti ulo ti ipapaay mo kan kuana. Ay, kwa. Awan lang nga ruden maititad mo akwarta kan kuana. Ang isupay ti agbaybayad ka dagiti arak nga ututangam. Irresponsable kang amain. Lukaw. Sana mabalain. Apay ngayon, tulok yun. Simurot ni Marta ka Nicolas, tatang. Anya ngay ti mabalin may. No simurot kan Nicolas. Tanggal may aya tirik nana. Ay, sana mabalain. Ay, Marta! Agsubli ka, Marta! Ikarik Marta, saan ka abaybayan? Agraman ti anak mo. Agyaman nakno kasta kulas. Agyantan dito Isabela. Kat dito itamatin nga kalaysa. Sige kulas, sikat ti makaam mo. Manglukat ta dito iti istor mo, tapno adda bang bantayam. Kat siyak, talunak ti talon da ulitag ko.
Sige kulas, nasaya at no adda istor ko. Taimbagla ang makatulong akan ka. Ayos lang nga oray awan maitulong mo no may papaniti pinansyal. Tikalat ko, tayo saan ka maboring. Kanas kanmet amang gadak Jak met nga rod makasurot kan kay titalon. Tadamot to'y anak ko. Agtinulong talatan Marta, ikarikan ka, saan ka apagkonsumisyonan? Wen kulas, agtinulong ta para iti pamilya abangunan ta. Kasta ti agasawa nga agin-in na yan. Sa dino ti ayanda kulas ken Marta. Ibagam kanyak ta sukunak ti asawak. Ay na, Joel. Kaano pa nga imbilang mo nga asawa ni Manang Martaya? Ibagam kay din tayo naksukunan ni Marta. Jack amaw. Di mo man kalaban ti mading aramid ni Kulas sa kabsat mo. Tika nito ang masarakak ida. Pagikarwak ni Kulas. Uy, sus! Kunang matlano ka ba alam ni Manong ko? Kugtaran na kala maminsan akat matumbakan. Anya. Amom Joel, no apay apinanawan na ka ni Marta. Ket simurot iti kabsat ko. Ngamen, awan kwentam alalaki, awan serbem. Sumardeng ka man. Ala, pumanaw ka ngamen. Manaktak ka lang iti aramidag. Kinmaysa, Jack amaw ti ayan dama ng Marta ken ti kabsat ko. Apay ada katugaw kalat taditan, Joel. Apay adi ka mapanaginom. Tangay dayta met ti importante ken ka. Dayta ti paglaingam. Dayta ti ragsak maw. Ninanang ba? Anya nga iti pampanunutam. Ni Marta, nanang. Apay ni Marta? Masaya nga na kunay. Ngamin, napintas ni Marta. Ken naanos pa'y. Kahit ti anak yaw, di ka masayangan. Masaya nga nakatay niya dayo na ti anak may. Kailiw kong ti anak may. Agbabawi akong nanang. Apay mutin nakastoy ti riknag. Diyak malapdan ti luwak nga garubos. Ay, kastala ti biyag, Joel, anak ko. Agsangit ka, gaputa masair ka. Masair ka, gapumetlaeng iti aramid mo. Nanang, awanin ti aginak. Ay, anya nga ita, agsangit-sangit ka na kasta. Malagip mo, ti kanayon ko nga ibagakan ka. Ti saan adumngag iti pamagbaga. Agsangit to, iti udi na. Nanang, Ay, kanayon ka abagbagaan, anak ko. Ang di ka dumngag. anya nga ti aramidag itan. Tapno agsubli ti aginak, nanang. Ay, awanan tinamnamang agsublidaken ka. Ngamen, nainlaban ni Marta ken Nicolas. Ket imadayuda, tapno agkalaysada. Nya? Da kayumet gayam day tamasabat ko nana. Ay, wan, Lorna, balasang ka. Ay, napan ko man inala, tay tangdan ko anagay, iti arubayan da misis, go. Kasta ka din, nana. Sige, tamapanak mat di tagar din mi, nana. Kitaak man umabalinan ang burasan dagiti lubyas mi. Wen balasang ko. Ay, wen gayam. Ay, kumusta ngay da, Marta? Ay, kwa nana, nagkalaysadan Isu nga rod ang nagbakasyonak iti talong aldaw, tanapanak iti kalaysada. Ay, kasta ka day. Nakaragragsak dadwa, nana. Ken, agbagay dalaunay. Balasang ko. Idanon mo to kadakwada, ti kablaaw ko. Tata, mabalin ang tulungan na. Tagardinan ta tinalawa adaga ni Don Gidaw. Ay, katuna. Padasag man ti agbalbaliw, tata. Barang makaurnungak. Ket addan tumayat kanyak.
Ay katun Amaw, Joel. Nubartag ka, Ah, awan babae amayat kan ka. agsapulak to iti kas ken ni Marta iti kapintas ken kasingpait. Lipate mo ni Marta. Tadan asawa na. Naragsaken iti nakiasawaan na. Uwan nga ron tatang. Tinapatag ita, kahit amumon ti kamalew. Kahit agbalbaliw kan. Ne, isturmat gaya man to'y paraangan niyo, Joel. Uwan Lorna. Imbagla bambantayan ni Nanang. Kan sa bali ti madlaw ko kun ka. Limok magkamat. Uwan nata linikli ka kung ti arak. Ken mga nakaon iti husto panangan. Sana kas iti nga arak lati linaon ti tiyan ka. Agyaman ka ta saan ang nadadail ti salunat mo. Uwan nga rod. Mala, ikanak man nga ron iti mantika, tagluto akman. Nahibusanak iti mantika. Katnas kan nga agluto akon iti naimas asidaan. Gaputain ton madamdama pa'y, at dandamanong kulas kan manang Marta. Ay, no kasta agbakasyon da. Wen, Joel. Ala, kayat ko ida makita. Ken kailiw kunti anak mi ka ni Marta. Ops, amangan mat no agimon ka. Saan Lorna? Naklon kunti amin. Asan asyak tinaikare ka ni Marta. Kastala tibiyag ako nada. No parakan ka? Parakan ka. Hanggang no saan? Saan? Katwan. Iso nga ita, ay katsaysaya ata mon Tapno saan nakantumanan apanawan ti babae ang maasawam. Kasta talaga ti aramidat Lorna. Ken talaga nagbalbaliw akon. Sa bagay, siyak ti makapanagnak iti dayta. Kaputa makitak mat kat nag-improve ti biyag mo. Kan adamat tanlugan mo. Agasam ngay dayta. Inkarigatak ti maadan iti lugan Lorna. Tapno makapanak iti kayat ko apapanan. Kat isurot nakmat nga rod da papanam. Ha? Ay kawandakas na Angaw ko laang mat. Awandakas na no isurot ka iti papanak Lorna. Agpasyar talaang mat. Ay na, Joel. Awan makuna ti babae taken ka. Gaputa nagbalbaliw kan. Ken mayatan ti biyag mo. Kastala ti biyag ako nada. Addam ako na apanagbalbaliw. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Ti saan adumngeg iti pamagbaga, agsangit to iti udina. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo DMBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.